velikog i časnog posta, perioda očišćenja, perioda prosvećenja, perioda osvećenja. Mi ljudi na zemlji smo zaista prizvani da se razlikujemo od sve ostale tvari, jer smo slovesna bića i imamo potencijal koji nadmašuje potencijal ostale tvari, a taj potencijal jeste da možemo da dokućimo meru rasta visine Hristove po blagodati, da budemo mali Hristosi, da budemo produženi Hristosi u ovome svijetu, da budemo deca Božija i zato nam se Gospod i dao na ovome svijetu. Da bi upravo svaki od nas molitvom i svojim dobrim delima i svojom ljubavlju prema Bogu i prema tvorevini uzdizao samu tvorevinu ka Otcu Nebeskom i pretvarao je u jedan veliki dar Bogu i Otcu koji je On nama dao, koji mi vraćamo sa velikom ljubavlju i poštovanjem. Pošto započnemo obično post sa velikom revnošću i prva nedelja dođe onako kako treba, molitveno, sa žarom, sa revnošću, sa pokajanjem, sa kretanjem ka Gospodu, obično posle u drugoj, trećoj sedmici malo se desi da posustanemo. Brige ovoga svijeta počnu da navaljuju, optereću srce naše i onda čovjek počinje, kao apostol Petar kada je išao na moru prema Hristu, počne da se koleba i počinje ponovo da gubi veru i nadu i da tone u moru ovih različitih iskušenja koje život nosi. Zato Sveta Crkva u treću nedelju Svetog posta stavlja na sredinu hrama krst, da se prisjetimo žrtve koju je Gospod naš Isus Hristos darivao za ljudski rod, učinio za ljudski rod. Preko samog krsta, to je najveći paradoks u našem ovom svijetu, darije se život. Darije se život rodu ljudskom, darije se pravi smisao postojanja u ovome svijetu. Jer upravo kroz krst Gospodnji, koja je velika žrtva ljubavi, se otkriva i tajna našeg života na zemlji. Nema slobode bez žrtve, nema slobode bez ljubavi. Ne može da bude prave ljubavi bez slobode. Jer da bi čovjek voleo, mora da bude slobodan. Ne da mu se nametne da voli. Bog se ne nameće čovjeka. Bog traži čovjeka. I Bog je dao čovjeku nit, jednu koja povezuje njega sa njim i kodirao je čovjeka, ako možemo tako reći, stavio je pečat svoj na njegovo srce, na njegov um, na njegovu dušu i taj pečat stalno napominje čovjeka koji je pravi smisao njegovom ovome svijetu i ovome životu. A to je naša savjest između ostalog. I naša savjest nas često uči, kako su govorili i drevni filozofi, a posle mnogo mudri od njih, naši sveti oci, su govorili da je savjest glas Božji u nama. Tako da Gospod je dao sve oružje nama, ljudima, da možemo dokućiti ono čemu smo prizvani. Zapravo, zato Sveti časni krst je ovdje da se mi osokolimo u ovoj trećoj nedelji. Da pohitamo, pošto šta dolazi iza krsta, znamo da dolazi posle Golgote i krsta Vaskrsenja. Zato se radujemo. Stigli smo negdje na polovinu posta. Sada druga polovina, ajmo da porebnujemo, ajmo da budemo još bolji. Ajmo da lepo dočekamo na najlepši način Sveto Vaskrsenje. Da ne bi neko posle od nas zažalio i rekao, pa mogao sam malo bolje da se potrudim u ovom postu. Nisam baš najbolje dao od sebe. Sad je vreme da ako smo malo posustali, da se ponovo okrepimo, osokolimo i da damo sve od sebe, da damo tu žrtvu Gospodu, jer Gospod je kadar da pomogne nama i onda kada mi mislimo da nemamo dovoljno snage, Gospod će dati snage i Gospod će dati ljubav da volimo njega i jedni i druge oko sebe. Nije lako biti u ovome svijetu čovjek. Velika su iskušenja za celo svijet. Veliki su napadi sa svih strana, preko televizije, preko raznih medija, preko raznih video igara i virtualnih sredstava koje se nude našim najmlađim našoj djeci. I preko njih
Nažalost, ako to se izotne kontroli, obično se dešava jedno veliko iskušenje, nailazi na našu decu i naša deca ne mogu pravilno da odrastaju kao hrišćani u ovome svijetu. Sveštenici su na jednom sastanku koji se održao sa njima, pastirskom sastanku, izjavili da su statistike obolele dece, u duhovnom smislu obolele dece, neizmjerno veće sa dolaskom 21. vijeka nego što je to bilo ranije. Zato je vrlo važno da majke i roditelji, pogotovo majke koje su dužne i najdužnije da kažemo da materinskom ljubavlju svojom štite svoju decu, da ih čuvaju od svega onoga što je loše za njih. Da im čuvaju njihova srca, da ne ostane neki trag na njihovom srcu, na njihovoj psihi, koje će im poslije stvarati probleme u životu. Sejte evanđelje u srce vaše dece, sejte evanđelje u vaše srce. Pretvarajte vaše domove u ono što su domovi srpskih naših velikana uvek bili, a to su domaće crkve. I na taj način ćemo imati pravi program i pravu formulu uspeha u ovome svijetu i u našoj zajednici u životu. Molimo se Bogu za jedni druge, praštajmo jedni drugima, razumimo jedni druge. Ali ono što je najvažnije, uvek se setimo da nebeska Srbija posmatra srpski narod. Nebeska Srbija plače kada srpski narod se deli. Nebeska Srbija plače kada se srpski narod između sebe loži i ružne reči po jednim drugima govori. Kažu naučnici, a pre njih, opet kažem, pre svake nauke i svake filozofije, sam Bog preko svojih bogonosnih ljudi, preko svog bogonosnog evanđelja nas uči da svaka pomisao, svaka reč koja je šta? Pomisao koja je dobila svoju formu i izražena, sve to registruje ovaj svijet, ovaj kosmos oko nas. I onda jednog dana će sve ono što smo rekli izaći pred nas. I nećemo moći reći Gospodu, nisam ja to rekao Gospode. Jer sama tvorevina će pokazati prstom i reći i rekao si. Jer je tvoja ružna reč za brata tvoga poremetila moje tokove. I to je sveti vladika Nikolaj govorio, kaže, Bog je milostiv i prašta, ali priroda, kad krene da se sveti čovjek, ona je nemilosrdna. Jer ona ne vidi u nama Adama koji nju vodi pravim putem, ako čovjek ne radi kako treba. Mi smo prizvani da budemo Adam i Eva, odnosno roditelji, svoje deci i da kažemo oni koji se staraju u ovoj planeti, u tvorevini Božje, da budemo pravi baštovani, da budemo prave ikone Božje u ovom svijetu. Radujem se u Gospodu, sam ponovo ovdje sa vama, sa ovom divnom zajednicom, na čelu sa vašim divnim sveštenikom, koji kad treba, ja mislim da mora čak i Sveti Sava i svi se dižu odmah u nebeskoj Srbiji i gledaju šta se to dole dešava, ko tako kuca na vrata nebeske Srbije i ona se širom tako otvaraju. To je ljubav, to je goreća ljubav prema Bogu, prema svojoj naciji, prema svojoj veri. I vidim, hvala Bogu, da se to prenosi na vas. I takav treba da bude sveštenik, jedan oganj, jedna sveča koja gori i koja je primer i moć naroda onako kako treba da bude oni hrišćani u ovom svijetu. Radujem se što je ovdje među nama i Sveti Ava Justin. Sveti Ava Justin koji je mnogo suza prolio, mnogo molitava uznosio Bogu za dijasporu srpsku. I kada su kretale njegove mošti iz Lelića, a mi smo, kako rekao na početku liturgije, prva eparhija, dakle eparhija naša mitropolija, je prva eparhija u cijelom pravoslavnom svijetu koja je bila udostojna takvog dara da primi prve čestice svetog Ave Justina, prvi deo njegovih moštiju. I Sveti Ava Justin, kada je polazio iz ćelija, mati Glikerija je rekla vladici Milutinu, kada je on nju zamolio, pošto nije bilo dogovoreno da se ranije, da se daju mošti bilo kome pre 14. jula ove godine.
mi smo ih dobili prošle godine u decembru. Kada je vladika Milutin zamolio, odnosno upitao, zato što Mati Klikerija, kao što znate, nije baš među običnima, ona je ovako vojnik jedan Hristovi, ona je živjela sa Avom Justinom i vodila veliko sestrinstvo, čelijsko i dalje vodila je kao general vojske, monaške, i kada je priupitao da li bi Mati mogli, iako smo se dogovorili 14. jula, da tek tada počnemo da razdajemo mošti, da li bi mogao sada, pošto idemo u Australiju, da ponese Vladici Siluvanu česticu njegovi sveti mošti. Ona je odgovorila: Vladiko, ako nećemo tamo poslati Vladici Siluvanu i narodu srpskom tamo u rasijanju, a kome ćemo onda poslati? Nek ide Ava i neka pomiri i braću zavađa. I sveti Ava Justin je sada sa nama i telesno, rekao njegovi sveti mošti. I moli se za rod srpski. I traži od roda srpskog: nemoj, Srbine, da budeš sebi najveći neprijatelj. Dovoljno ima srpski narod neprijatelja. Ujedinimo se i bit ćemo jači. Nemojmo gledati lične interese. Gledajmo nacionalno, duhovne interese za naš narod, za naše biće, za naše postojanje u ovome dalekom svetu koje je naša nova otadžbina. Šta će biti sa srpskim narodom ako se razjedini? Sveto evanđelje kaže: carstvo koje se razjedini među sobom ne može opstati. Ali crkva Hristova će opstati zato što je on njena glava. Bez obzira koliko slabi mi bili, Gospod i dalje crkvu svoju vodi. Ali učinimo sve što možemo da budemo jedinstveni, da budemo braće i sestre među jednim drugim. Radujem se i to što ste započeli nešto što su naši sveti preci ostavili nama. A to je da oplemenjujemo ono što oni prvi zasnovaše, ono što oni prvi pokrenuše iz ljubavi prema svojoj crkvi, svome rodu. Oni su založili i osnovali ovaj sveti hram. I koliko su imali sredstava i mogućnosti su ga doterali i ulepšali i ukrasili. I u njemu se služila sveta liturgija, evo koliko decenija. Ali, kao i naši drevni hramovi, sam Hilandar, carska lavra, koliko puta je proširivan, dograđivan, koliko je puta novih predmeta unošeno, tako i ovaj sveti hram imate obavezu, kao oni koji poštuju svoje pretke, svoje osnivače, svoje titove, da i sami se ugradite titovstvom svojim i ljubavlju prema ovoj svetinji, da oni odozgo sa nebesa pogledaju i vidje da je rod srpski nastavio u njihovom pravcu sa ljubavi prema svojoj svetinji i da je vi nastavite blago ukrašavati koliko je to moguće. I radujem se u Gospodu što to nameravate da učinite. Lepo je ukrašavati hram Božji, jer hram Božji je nešto najdragocenije ne samo za našu zajednicu, braće i sestre, nego za ovo podneblje svijeta gdje mi živimo. Znate sami koliko je različitih crkava, koliko je različitih interpretacija Hrista, koliko različitih tumačenja njegovog lika, ali jedina crkva koja zapravo je sačuvala autentično Hrista, autentično njegovo evanđelje, jeste sveta pravoslavna crkva. Zato njen glas treba da se čuje preko njenih reči, da se čuje prvenstveno preko njenih udova koji ste vi. Vi ste svi sastavni deo tela Hristovog, te crkve pravoslavne. I vaš život će biti najbolja propovedba u ovome svijetu. Zato se trudimo da podražavamo svete evanđelje, podražavamo svete oce i da podražavamo naše svete pretke koji su nam ostavili zaista najbolji primjer kakvi treba da budemo kao hrišćani i kakvi treba da budemo kao graditelji i čuvari naših bogomolja, naših sveta. Blagodarim vama svima, na čelu sa vašim sveštenikom, za ovakav divan doček ljubavi. Blagodarim vam što ste ovako velikom broju okupili. Blagodarim Bogu za vas što ste vi divni narod Božji, što se pričešćujete, što se trudite da se hrišćanski da bojujete ovome svijetu, da koračate putem Svetoga Save. Neka Bog blagoslovi sve vas, vaše domove,
vaše srodnike, vaše bližnje i neka mir Božji preko svakog od nas ovdje se prenese na ovaj svijet kome treba mnogo mira, pravog mira Hristovog mira. Blagodarim i ocima današnjim koji su ovdje sasluživali sa mnom, ocu Petru Arhimandritu iz manastira Ilajna, koji je ovdje zajedno sa nama i od nedavno zamjenika kirejskih. Blagodarim ocu Momčilu Vukši, koji isto tako se lepo danas sa nama pomolio, koji se trudi na njivi Gospodnjoj. Blagodarim ocu Miliću za njegovu divnu žrtvu u Pernici i cijeloj Pernici, svima vama koji ste trebali. Hvala vam što slavite Gospoda, blagodarim našim đakonima koji su ovako lepo služili i čtečevima, velikim i malim, svi su oni veliki pred Gospodom i svima vama, braće i sestre, predsjedniku, crkvenom odboru, sestrama, kolosestara i svima vama, braće i sestre, svi mi zajedno, okupljeni oko Hrista, oko episkopa, oko sveštenstva, zajedno svi, to je crkva, oko istine Hristove okupljeni. Episkop bez naroda nije crkva, narod bez episkopa nije crkva, nego svi zajedno mi konstituišemo sabranje po istine Hristove svetu crkvu. Neka blagoslov Gospodnji dođe na vas, neka vas Gospod uvijek čuva i primi i pomaže u vašem podvigu kretanja ka njemu uvijek, sada, svakda i uvijek, uvijek, uvijek.